Jidodo de mawu ƒe eyiwo me mi le ya. Ado dzi de mawu alo ado de mawu blibo la. Yeƒe eyiwo me mi le ya. Eya ta ye me to eya me le gbedo na nɔvinyewo katã le Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi. Ye me xɔe se be miawo hã mi le edzi ɖom ɖe mawu esia yi eye mi ɖo aŋu ɖe ŋu gbeawo tso gbe elabe ehia be eye onyo be wòanɔ nenema bena miaƒe kristotɔ nyenye la nanye kristotɔ ke ye liʋĩliʋĩ kple aglãdzedze la manɔ eŋu o. Nɔvi lɔlɔtɔwo le Aƒetɔ la me. Egbe me gato gbe na mi kem eye menya be mi gale to dzi be wòagase agbenya keme xɔxɔ le na mi keme vovokpɔkpɔ le blibo na enye kplo sia. Ta egbe la Mawu di be yagaɖe nu ɖe gɔme na mía amegbetɔwo kewo katã egbe hele mía ɖokewo yɔ be minye kristotɔ. Eye le esiawo katã me ne mi le nuwo kpɔm la egatɔ wɔna nuzizi na mía ame siwo Aƒetɔ tsɔ dɔ nyateƒe dɔ na be miaɖe gbeƒã nyateƒetɔa na yeƒe dukɔ la. Egatɔ wɔna nuzizi na mi ale gbegbe elabe le kpɔɖeŋ me le míaƒe denyigba dzi ke nye Togo nyigba dzia enuwo le dzi yim nyama. Enuwo le dzi yim kple vevesese. Vɔ gbe sia gbe la tsɔtsiwo gale egbɔ sɔm ɖe dzi. Gbe sia gbe la amewo gale wo ɖokuiwo yɔm be wònye kristotɔ. Gake biabia nye be ɖe nyateƒe mea wonye kristotɔ ke ye wole Kristo ƒe nyenye kpɔ le woƒe agbe mea. Nu siawo le vivi ɖe ya. Manye ko míanɔ gbɔgblɔ be kristotɔ ye mienye alo Mawu subɔla mienye eye vɔ gake ya ne ɖeɖekpɔkpɔ si ke Kristo tsɔ va na mia ne masu mia si o la enye nu si ke wɔ nuzizi ŋutɔ. Ne egbe togovi alo Togo ƒe dumetɔ alo amegbetɔ ke sia eʋegbe ya ko ne mi mele ŋku lé ɖe nuwo ŋu nyuie o la ke eɖe fia bena ame geɖewo le gbɔgblɔm be yewo nye Mawu tɔ alo kristotɔ gake la womegogo eƒe nyenya kura o. Eya ta ye Aƒetɔ lɔ eye wòdi be miagaɖe nu ɖe gɔme na mi egbea elabe Aƒetɔ le nu sia nu kpɔm. Mikpɔ nu siwo dzi yim le míaƒe dume Togo la. Mikpɔ le si ke ye amewo le dzidzɔ ƒuƒlu kpɔm hele amegbetɔwo subɔm hele gbɔgbɔ be wòle Mawu subɔm ɖa. Eya ta mi yɔ ma be dzidzɔ ƒuƒlu. Dzidzɔ vi ɖeke mele eme o. Yeƒe dzidzɔ kpɔm wole elabe wole wɔm ne amegbetɔwo ɖeɖe ko le xexeme ƒe nudidi siawo ŋuti. Mele kuku ɖem na Togovi lɔlɔtɔwo, nɔnyewo, danyewo, fonyewo kple nɔvi sia nɔvi, ɖekakpui kple ɖetugbiwo be wona nyɔ le alɔme elabe kekeli do eye kekeli do la eɖo le akle ye kekeli do la eɖo le aɖe ƒe kekle ɖe gofia eye eya ta yɔyɔ le vava na wo ke le gbea se be wo kekeli do eya ta tso na kle wo Togo ƒe dumevi tso na kle meganɔ viviti me vɔ eye anɔ gbɔgblɔm bena yele nu ka wɔ yele keklem o kekeli do na o edze be na kle meganɔ amegbetɔ subɔm o meganɔ edukplɔla ƒe ɖoɖowo dzi wɔm ko
susuma de to elabe ame gelo gbla o kure kike mo fe nu ti o kure ganti eye o je subo ke men le tefe le bo wa gbobe ma fe du ko nyola yere de so ko wo mu o le egbeya novinye mele egbedem le mau muse katato fe muse katato nyenyete ye va chekpakpate ye mele hele nyasia glona be novinye edola anyola alome la be mau bakpoto lo e o lo togo vio kata eyata novi maule dibe na senu de gome eyata egbe nyape mau nyal popo na mi bana jidodo ple undolo de mau sia neno miasito Yesu Kristo ji nuka nchi alo nukatao jidodo ple undodo de mau sia neno miasi to Yesu Kristo miapeto la ji nukanti o hia de nema ela bena enubabla ye la fe edomenye se si me ekule la fe edoye o mele gbogbo ela bena li enubabla ye la fe domenye ese alo se si me ekule la fe doye o nye o kebom gbogbo ple agbefe edoye o nye novinye atrosi Kristo tola ye kobenyebe na kpo agbe na kpo hoho eye na nye Kristo to kom eye na kpo Kristo fe nyenye le agbezaume na kpo Kristo fe nyenye le dokuome eye na kpo Kristo fe dowo le dokuome eye tanovinya mi ahrenu le ngomokokeme le Philipito va gbale etame eve bukui we etohede we ademe afirmi ahle bena ela bena mau enye amesi wa didi ple nuowo sia le miame le efe unjeje lanti mi wo nuo kata livi ple di keke manueme bena miazu omokaka manonto ple ame jajeo mauvio si onye ame hallelujah si onye ame madifo le jijime goglo trokpa pari titina amesio dome mieklena le abe akadio enele le keke siame esime mielea agbenyala de asi le bena nye ade gbofofo le Christopher nkekelaji me bena nyema fu edujojro eye nyema je agbagba jojro han o novinye me dibe na se regesia gome ma fenya le gbogbo na mi le Philipito fe agbale eta ame evesieme chokuku we via na religion kuku ya defa wo me dibe kuku we toliame ele gbogbo na mi bena ela bena de maule do womle miame mawele do wole miame afetonto le do wole miame sio to wole pendo no manula yele do wole miame afetonto mi na nye siebe yele do wole mo menya wele do wom be ya je afotonu
to wo ŋuseme o si ke gɔme nye bena aƒetɔ to le dɔ wɔm le mía me nenye be elɔ ya ƒe ɖe asi aƒetɔa ƒe gbɔgbɔ bena wɔ dɔ le me kple ƒe ŋusẽ la awɔ dɔ le me o elabe taɖodzi ne ta ye Kristo va anyigba ya dzi ɖo eye taɖodzi ma la aɖo le ava me le nye kple ƒe agbe me eye wòhiã be nànyɛ eye nàxɔe ɖe agbezawo me ale bena nànya bena Mawu le dɔ wɔm le mía me eyae kpena ɖe mía ŋu be míeɖoa toe eye wògakpena ɖe mía ŋu be míawɔ eƒe lɔlɔ̃nu. Aƒetɔ ye kpea ɖe nye kple ŋuti be míatɔ wɔ eƒe lɔlɔ̃nu. Elɔlɔ̃nu awɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu la metso nye kple woƒe ŋusẽ me o. Esia ye ehiã be nànya egbea. Esia ye Mawu di be nànya egbea. Bena nàtem tsɔ wò ame ke nye ye ŋutɔ ƒe enunana na wò amegbetɔ na mía amegbetɔ la be míatsɔ gblẽ ɖe eƒe asi me ne ye ŋutɔ yeawɔ dɔ si ke yeɖo be yeawɔ ne yeate ŋu awɔ aɖe fia le nye kple woƒe agbe me bena míenye kekeliviwo vavã. Nɔvi lɔlɔ̃tɔwo, Biblia gbɔgblɔ na mí bena miwɔ nu sia nu le liʋĩliʋĩ kple nyahehe manɔeme. Ame si ke ƒe agbe me Kristo le dɔ wɔm le la megawɔ nu kple liʋĩliʋĩ o. Megawɔ nu kple enyahehe o. Hallelujah. Edze be asa Aƒetɔ ƒe gbe. Enya si ke Aƒetɔ gblɔ nɛ tsɔ to yeƒe dɔ la alo tsɔ to eƒe enyagbɔɖi la alo tsɔ to eƒe gbetakpɔla dzi la enya ve o evivi o eɖo la xɔe elabe enya ma ke wogblɔ na wòa ye le gbedage le ŋu o nenye be xɔe tututu ale si ke wogblɔ na wo ɖo. Ne ame ɖe gblɔ be adzetɔ nenye la ke ehiã be nàkpɔ be bena yes ye kpɔ be Mawu ɖe fia be adzetɔ nye eye kɔ be atɔ le dzi me. Ne ame ɖe gblɔ be o agbe ke nɔ le ma ke nye Mawu ƒe ame ye gblɔ be agbe ke nɔ le ma menye nenema wòɖo la yi o la eɖo la se gɔme kaba eye ala trɔ ɖe Mawu ŋu na wo ɖeɖekpɔkpɔ. Vɔ ne be gbe ye le ɖo kɔ le dzi be ye le wɔ ye nya Kristo ye nya Mawu ta ye tse nya ɖeke ya wɔ ɖo la ebu elabe menye woe le wɔm o menye nye kple le wɔm o Mawue le wɔm le mía me. Ne Biblia gblɔ na mí ɖe Filipitɔwo ƒe agbalẽ etame vea kpukpui ewoe etɔ heyi ɖe wuiadea me ye gɔme ɖe me le na mí ya. Nɔvi nye lɔlɔ̃tɔwo mi ɖo la se nu siawo gɔme ele vevie na mí ele vevie ɖe ne nya kpli o. Hallelujah. Praise the Lord. Ale bena ame aɖeke mate ŋu akpɔ mɔ atsɔ fɔɖiɖi na mi o. Ne míegba si mía ɖokuiwo na Mawu be ŋutɔ na wɔ dɔ le míaƒe agbe me le eƒe lɔlɔ̃nu me la be míate ŋu wɔ eƒe lɔlɔ̃nu to eƒe ŋusẽ ke na mí ke le mía me la ke gama me la míawɔ nu sia nu ke ame ɖeke aga ɖe fɔɖiɖi na mí o. Eye míanɔ agbe dzadzesi ŋu fɔɖiɖi aɖeke mele o. Gama me ko míatɔ nɔ agbe dzadzesi ke ŋu fɔɖiɖi aɖeke mele o. Le Aƒetɔ Yesu Kristo me elabe eya me koe fɔɖiɖi mele o. Ne be mekpɔ ya ƒe dɔwɔwɔ ɖe asi ɖokuiwo nɛ o ele dɔwɔ le agbe me o la ke agakpɔtɔ nɔ fɔɖiɖi me elabe wò ŋutɔ di be yeadze agbagba vɔ mate ŋu dze agbagba wɔe o. Aƒetɔ ye nana be esiawo nye na wɔwɔ. Hallelujah. Be atɔ nɔ agbe dzadze si ŋu fɔɖiɖi ɖeke mele o. Nɔvinye abe Mawuvi siwo le xexe sia me do viviti tsiritsiri heyɔ fún kple ame mawɔ nuteƒewo kple ekɔlialiatɔwo la le eme. Ke míawo la mítrɔ zi akaɖi eyatɔ be mi klẽ le wo dome abe akaɖi ene eye mi gblɔ
agbenyala na wo ekema nenye be Kristo gavala ma kpɔdzidzɔ gã aɖe ɖe dɔ si me wɔ le mia dome la ɖe wòaɖevi bena Kristo va ɖi akpɔ dɔ si ke ƒe gbeƒã mi ɖe le mia dome eye agbe si ke nenɔ le viviti xixe me ke do viviti la me gbe la Kristo aɖe na bena ewo ya eto vo le amewo katã me nɔvinye ne ŋutɔ ne kpɔ leke nuwo le yi ɖe gbe leke ye alakpatɔ gbalẽgbɔ sum ɖe dzi leke amefula ameblela gbalẽgbɔ sum ɖe dzi leke xixe me tɔwo katã va trɔ si ameblelawo be wonye kristotɔ gake womenye o elabe nu ɖewo me le kpɔkpɔm le Togo nyi ƒe anyigba ya dzia nu ɖewo me le kpɔkpɔm le Afrika ƒe anyigba ya dzia nu ɖewo me le kpɔkpɔm le du bubuwo me le emɔwo dzia onye nu si ke wɔ nuzizi be ame ɖewo le wo ɖokui yɔ be wonye kristotɔ vɔa wogakpɔtɔ eye enumanyalawo bometsilawo wole nu ɖo nua be ne wɔ eye wole wɔm nenema ɖe vi ɖe ta nɔvinye Kristo me le agbewo me o ɖi ne Kristo le agbewo me la maɖe mɔ be ame manyamawo aɖo nɔ be nawɔ o ɖe gata o meɖe asi ɖokuiwo na Kristo be nawɔ dɔ le eme o ke wòtɔ be le eƒe dɔ wɔ na vi ɖe kpɔkpɔ ɖe ta ame makɔmakɔwo ame manyamawo la va ɖo nu na o be nawɔ be ele si gbe Mawu le wɔna ene vɔa wɔn ŋutɔ ƒe gbɔgbɔ ke me wolea yewowoe tsɔ tutu nu be nawɔe elabe wogbe ga le yewo asi ne wotsɔ ne wo hã koa xɔe koa elɔ kpli wo ele busunu wɔm nɔvinye etɔ zi ame si ke mexɔ Aƒetɔ Yesu Kristo dzi se eye ta medi be mato nɔ egbe be na do dzi ɖe Mawu ŋu bom dziɖoɖo ɖe Mawu ŋu sia ne nɔ mia si to Yesu Kristo dzi le dɔ si ke Yesu Kristo wɔ na mi ta nu garanti o elabena nubabla yeye la ƒe edɔ menye ese si me eku le la ƒe edɔ ye wònye o ke boŋ gbɔgbɔ kple agbe ƒe dɔ ye elabe menye miawoe wɔe o ke Aƒetɔ Yesu ye wɔe ɖe mia nu ye wɔe ɖe mia nu be mi kpɔ agbe to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ me haleluya eya ŋuti nye lɔlɔtɔwo abe ale si mieɖoa to ɖe asi ene la mitsɔ vɔvɔ kple dzodzo nyanya tsɔ subɔ Mawu tsɔ wɔ miawo ŋutɔwo ƒe miaƒe xɔxɔdɔ le Aƒetɔ Yesu Kristo me elabe Mawu enye ame si wɔa didi kple enuwɔwɔ sia le mia me le eƒe ŋudzedze la ŋuti abe leke mi le Filipitɔwo ƒe agbalẽ ta buku wetɔ ame nene eye menye mia ŋutɔ de mia ɖokui nu le sia wɔwɔ me o Yohanes ƒe agbalẽ ta me 8 bukui amatɔ gblɔ na mi be leke o ebe nyee nye wɛnti la Yesu Kristo be ye nye wɛnti vava la miawo la mienye alɔawo amen ame si nɔa menye eye nye hã me nɔa eme la eya tsi aku geɖe elabena enye ma nɔ eme la miele eŋutege awɔ naneke o Mawu ma nɔ eme la nɔvinye mate ŋu awɔ naneke o megable ɖokui o etɔ kpɔ ga etɔ kpɔ tsi etɔ kpɔ milia agbe ke le asiwo ɖe agbea ɖe tɔwo ya meye tɔwo yo kpɔgbɔ nyuie ɖe bena nanya be ne ekpɔ tsi ma ƒle agbe o eya ta nenye be eda asi ɖokui o dɔwu ɖe Mawu ŋu eye Mawu le dɔ wɔ le agbewo me la ke nu sia nu atɔ nɔ eteƒe ye gɔme be ala kpɔ agbe didi agbe mavɔ ala sɔ asi o to dɔ ke Kristo wɔ na nye kpli la dzi ye
Non, mais yo, miga blemia le ko, miga kotono blemia le ko ko. Et je vais à me chiamer que tibe nyate fe agbe, que cho maugbo, que nye maunto le mieme la. Nena to no fele mo blibo la, et je vais adasi do ko blibo, na mau de kako. Mais y'a kika me fe akpado, et na cho mau chakeo, awo. Mau fe bobo me dine ne mau. Mau fe bobo la ale kokwe. Et à ne bobo kokwe malamola. Nous cocoye, nous tâcher à becquer les tefaya yara non. Alors, maou to pour nous ser no to wala mao. Et que clair que ya kadia a kla gochi. Le royaume Christo tonya te feto. Le Christo man. Alléluia. Ne Christo no popobe yenye wenti fafala. Bia wenye alo awu. Yata ne mi me le mo alo yi me le mi amola mi ma tema wona ne ko ese gomea ka bele chuchu ne ma me ga jo we to kana jo go slow yi slow me ga jo no bien la ben mo o kana be a jo la no bien alo ma mo do ri ji o be a de ko ri la que elle a que ye que la manya bro e ata no viu to go viu lo to mi afa gbeta pola ma o fe do la yesu yo ira ma ololo pe gbe 5000 lega pupu ya me e ata me kuku de na me siama e la be menye mia wo jagbagba fe le nde wo mu mi o ya lo na ho ma o diseko na ho pe to diseko ne na dasi ne wo e pe dok dasi do dasi ske wo wala gbo la ne wa wo wa dego na ye to penti kokwe. Hallelujah. Que jidodo de maun sia le miasi. Obinye. Sia le miasi to Yesu Kristo. Eji. Be menye bena mie de enu le miado ki aussi. Be mie susuna. Naneke abe miawo nto miawo do kyoe me ole ocho ene o ke mia nu dedela echo maugbo bom amesi ha wo mi eje be mi anye nu babla ye fe subolawo menye agbale nwo jesi to o hafi gbogbo to o bom elabena agbale nwo jesi la ewa ame ke gbogbo tola egbo agbe ame nene ma Korinto to fa gbale evelia etame etokuku inekple amati agbe na mima novinyo ame gbeto ma ton de edokenu alo ade enu wowo ya wo ndede do ke si ma o manemo o me de kuku na ma temi ne me tonu me po la ya la gbone ne ma wona be nyatefe ado etonu gado me po ala nyabe mawa ke yen agbele yemela ke le nya agbele miamela yenya musekele enu wo le miame eyata wo le vivebe wo amen ke gbobe ye Kristo tola ejebe na doje si mo fe nyenye la gbome ne na chote fe gbatone la gbezaume alebe mawantoa ne wo fe do la gbezaume alebe edosike wole yala ne na kpo na nyabe na menye yele wo mo menye wele wo mo kabo mawunto ile fe do wo eyata e kone to fa gbale popo na bibela ni menye miawe denu o alo miawe le mde won le miado ko to pe dedenu o kabo miape nu dedela etu apeto la gbo bomie menye mbena mie de enu le miado ko si ye o be mi susu anane abe mianto e miado ko imaye ocho ene o ndeke ocho miamo nuke apeto ti be mi awo kwenye be mi aho ye pe dosike wo na mi la jise ne ya wo dole mi apa gbeme ne mi atrosi amme pour me vitutu ke yo ti be mi anyana yi to go vi lo to
okwezebe mi segbe ya elabena mian dedela echo ma ogboye bonye amesi han wo mi eje be mi anye nu babla ye be subolawo menye agbale ngo jesi to o hafi gbogbo to bom elabena agbale ngo jesi la ewu ame ke gbogbo we jesi la egbo agbe ame novi nyaya ne gbagbo nyaya ne nye gbogbo pe nyaya ne gbagbo ne nadasi dokuoji nadasi dokuo fe nyenye kpokpo elabe menye wo ile naneke woke ma wo ile wo le miame elabe menye wo to me dokuo fa gbe deme o dokuo mo ma fa gbe le miame yenye nyenye kele nye kluma yete gobe iye manuel la mi ma to wo na ne ko ejebe na nye na kpo dokuo le maume ne mawo ne kpo wo ha le edokime ne na wo e peto le agbezaume ne atozi ametutu ke ma obe na nye le agbe yigbaji le agbe mafome le Yesu Kristo pe nkwaji eyata novi ma one ga yirami ne yirami okata bena miatom an dasimi aduko oblibo na mau bena zami alesko jero egba megado bobe o menyamega mele gradia menye chechi penyayo menye chechi hoga tutu menyayo menye amega nyenye penyayo menye gakoko penyayo ke gbogbo penyayi yinya eme agbele na nye plu ala ba nu sian ka ta wala yibaji ne agbe gbogbo mele mo la eto pata tozi enu bolo enu kema de view eyata novi segbea de na to de mauti egbea ala ba ye peto da si chonami e bi chonami na o ila mi de siata de Yesu Kristo pon comme maudi lami mi a pas envie mi ka fa gbe mi ka se to forgiveness mission Australia Yesu yo yonam maulolo avoadi do le Kristo ma ye fa gbe mi ka se o ila mi ka de Yesu pon comme amen.